Walau sembut Menteri Rangba o Presiden Song ulakren hagajeng ya kendo bat ka kenhuan ki bersya ya ke kasino ulaong ba en pentrekam ya ke kasino hakani kejela baru sembut Menteri Rangba ulaong bakiniat bet kat kum kesur upat ba Henry hakini ki kendiat sengi hayeng darbar tauan kejela u James Sangma ulai thu baladap ai lightly ki temporary license syaki company banchnano ya ke kasino Nakaliang jong ba lambor malnyang unsa ai da memorandum syaw Menteri Rangba la syai kesngi ha office jong u hayeng darbar tauan ban Pynduh no ya kini license bat ban weng syndon ya ke Gaming Act arjar arhoi namar ki babun ki pai ba ki persya ban wanra ya ke casino ha ke jela jongi arho kajing flow jong gitaris man ubnai kalapoi shadu ki khatsau khatsan hajar mut ha ka shibnai gitaris ka inflow te ka kiyo haduk dakta hangmu midani kita ki casino mimdan casino andre ki brio ki wan bagi I don ka cintanat jong kani ka thanjungi today hello jong kani nga ngamsoi ha badong ba kabamla hiru banlo kabam sula hiru bani ha badong ba lapli ka casino tang nam ta gitaris katnot utoris ubawan sini buan bagi family uban dan por bani lampat ya ki family jong ki hapo katu casino kanumut tenrei kani ki jingkren bong ban kring gitaris hanga ngamsoi ha te ngang shobai badalang kumno ngimpat ya adu menta naso baka jing flow jong inflow jing gitaris adu menta kalong kahe ha taga percentage wise te dei nama kata ai kani ka jinglong itanat jong ni ka jela jongi kanum yak no tang ni kini casinos ki piong ban setup hang ni hapo jela jongi or nga ai khulei phi baro ki parlok ki badai na po ki prints and electronic media te nga kwa pan kren har ni nga por sa hakmat jong phi yakaba daga jing so khia hakaba sai I kini ki hindiat singi ba lalino hakaba yede bat ka jing wanra hakaba yede bat ka call attention motion yakaba la raise ko ka flow jong ka house yakaba lalong ka jing kendit ka jing lingo ya ngi baro ki nomik mat ba ki pagba sila jit da ko ka mandate man pha yingi nagbanta panle iki kam ko bha habde bat ka emlang ka salang nagbanta ka ni ga jalabi jungi te kaba nga so dap da jing sokhya kalong jing de namar ka statement kaba u ai u menteri bodipet ya ka taxation ya ka law ula kan chai po ka flow jong house ba kitang issue ya ka temporary license kamput day kita ka license ka paka tiswa ba kanong paka ngingi hapan yeng rangba banong ba scrap ya kanika ya kiniki project ha ka biday ba kita sinos kata diga message jong gawai kalong ba yamanta ka bahaswa bakin abolish ban Pynduh na shwa na punta jong kani ka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 ban scrap no eka but ban Pynduh no iki license siya gitu ki company ka ba lahat pan issue iki license kata ka message ka ba long clear agad po coba no country ka ki meetings di paper agba gdawan ra ikani ka topic agwide bat ka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2008 but ka Meghalaya Regulation of Gaming Rules 2008 yang bang daya tay ba hagba lapasyang ban panso syangi yang ban wanra yaki casino sang ne ko ka jala ka jungi yang ba mga battery cut ki babon ki prolog MLA nila panso lapasyay bangim so yaha ba pinwanra yakini ki casinos apo kanika ribi jungi namar ni sotho syai bangidon hangni lagi jong kiniam ki bope yagwa kari bat ka jela jungi kabadang
buôn mà population của belong shifting relay thì công ta hadin trong cái chuyện như trong như baro dia ka statement của ai đâu James Sama the minister in charge trong cái law department của quý ya ba wala kan siya ba nadap man issue ya ki temporary license sa ki lightly kita ki company ya ba la dep ban issue akine ki khindit port te kalong dingi ka ba ngem sola ang priang namar ngala kaliba na ki pralok namar ngim don apo ka cabinet te ngala kali na ki pralok kibudan apo cabinet ki pralok minister so mga hato pidan jingtip ano jang ni andre ka juba bagi ay yung ngem don jingtip ye rem te kani kapenong ba kawan ra ya gajing ya suthu ya pe jumut kawan ra ya gajing bom ya suthu namar kabaningkong hi kalong hadian bakawan ka joint action committee banwan ikindo ya menteri rangba jungi Conrad ke sama ngakan mau bola kencai ba ya ki casino hapo jela jungi la scrap lo baro te kaju statement ba nilai sengo nagaliang jong i deputy chief minister jungi i kencai ba paston don song yang ba inhap banya ringkat bat kasur jong ki ba te ginumla banle kanu ko belum persang ki ba te andre kindiat singi bat jem sama la ken kum to ko house mar hakiyang dorba thwan ngimla banya kan kai ngimla banya buri ani ngimla banya thok ki thak te kani kalong kapani siya ba layat be chakmat klem da shim ya kajing ya penbit lang dani klem da shim ya kajing ajimut jong ni kum kinong mikmat te nakaliang kajonga ngashkwa banong hakni kapor ba ngashipting ba sisin pilai na ki nong yalam niam ba phe kilami shakmat ban penpau ya kata kajing sengo jungki kajing sengo persya jungki halor jong kini kibenta bang ladap pen sengo shaki ki seng ibabun ki bala peni ya kajing persya jong kampat ya habdur banbo igini kiki hapo kene jala gajumi kaba shakti ang kalong ba kalawai jogi khon samla shano kanpoi ngaban biang bangi shakti bai kalawai jogi khon samla jungi shano kanpoi kanwa sisin piong ka kasino kamot hangto la donlot kijat kam namar ni kren ni kani Pinyui hagiwi ki ri kai gaba jia but kumno kalong abagi don ki casinos ni tip kum kawai ni Las Vegas bala banana ba kaba amlong bani krenchu ke gijat kam hang dugia today halo kata bang so banong ba ka capital jong kari India kanong ba Delhi hoat kadai ka union territory ngim so phere ka andre ka government hang to kampat hosni banwan ra i casino ka central government kempat ui kata banwan ra i casino kat hapo kanong ba tali ka bayalit yawan daki lak ngut ki breu kamut kadon ki kijima ka absolundat today hello kani nga ngalapan kre ya kani ka memorandum kabangan submit na siya kasni siya chief minister at submit ya ka apo yang dorban apo kamratri kamchungu ya ka ba ngalakren siya hangni ba kin cancel ya baro ki license ki bladep ban issue siya kini ki company na banta ban set up ya ka casino hapo kajala kajungi ban abolish no yaki banum syashu bahkan dang beteng kata kajing peni jugi ba yaki tagi license bla ada issue tengah kren hang ni kum unong yalam kren hang ni kum uta ukhon kristan namar ni sheptin kum ban chupan biang ba ka eg ban jia lawi jong ki khon samla
Tikani kadi ka bunga shwa ban pensngo akani ka por akhmat joki ya ka ba nganlit ban submit pat ya kani ka memorandum shaw machram badu ke jela juni ka ban credit ya kata kamut ka shitam ya namar kani kadi ka opinion ko jonga bangan ong kita tuigwe yo kita kidan hagaju lain ban penya ni kam shkama gamte tenre ban pendem ta jikui ka eba ringa pen hi yagba kipat ba kila pha inga ban long unong yasai unong wanra yakjim bha nam ta jala tenga pen halo kasur jong kipat ba jong Nongkrem constituency hi brokoi yagba ngida prashajur hagbide patkane tenga ma comment sigui so bakin haban seek you can leave your house but katukan din ng jungin namar banong bansi you can leave your house kamot inhap banya minjur lang kum kibidan hapo ka government ti henry ngila abstain yeladi nagata ka ba banyadan bata hapo ka hapo ka house hapo na yung session ngila abstain nagato ka manisyon hapo ka house ka dorbar imino namar ba isuto siya ba ka imi bingong ba wat mong padiyang ya ka ka bawan ra pa dulbot ya ken nakti kasi banong ba nya siglang banya rakti banong mi object ikate ngim so ka conscience kam siya ingi today na markata mi sa shumi no na po ka house magim siya laro siya sa house at si magidan remote kaya mani di ba mga ba hamle doling dan lang ba Jason sa kami nanta ba Kevin Bapius at Eugene the imshim la ya participate naga for baki seek the leave the house tinga sungo ba kini product ro aba kipeni gato kamot ngangis sem mo kilo idan nang kaju kanore dishba